Bakunzi ba Joe Sataya TV turabasuje twizere ko mumeze neza cyane turaje rero kugira ngo tubagezeho update zo kuri uyu mugoroba aho ari update zijyanye n'inama yahuzaga ibihugu bya SADC abaperezida b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC aho baganiraga ku bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baganira ku bisubizo by'iki kibazo ndetse no ku ngamba zafatwa kugira ngo iki kibazo kibashe gukemuka. Yabereye muri Tanzania i Dar es Salaam. Aba bakuru b'ibihugu rero bajya batanga ubutumwa bugiye butandukanye n'ubutumwa batangiye mu nama igamije gushaka umuti urambye w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inama nkuko nabibabwiye yabereye muri Tanzania kuri uyu wa 8 Gashyantare 2025. Perezida rero wa Kenya William Ruto akaba n'umuyobozi wa East African Community yatangaje abitabiriye inama ko umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ugomba kuva mu biganiro hagati y'impande zombi zihanganye kandi ko kujya mu biganiro atari igisebo. Ibi rero nibyo perezida wa Kenya William Ruto yatangaje avuga ko mu by'ukuri igikwiye ari ukuganira kuruta uko umuntu yakumva ko ibiganiro umuntu aramutse agiye mu biganiro yaba ari uguseba. Perezida wa Tanzania rero nawe yarahari nka Samia Suluhu nawe yarahari yabwiye abitabiriye inama ko bakwiye gushyira hamwe mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kuko bizatanga amahoro n'umutekano mu karere. Museveni nawe yarahari nawe yafatije ijambo asaba Tshisekedi kuganira na M23 imbona nkubone. Museveni perezida wa Uganda yavuze ko ibiganiro hagati ya perezida Tshisekedi nabo bahanganye barimo umutwe wa M23 aricyo gisubizo kirambye cy'umwuka mubi mu gihugu cye. Perezida Museveni inumwe mu bitabiriye inama y'abayobozi bakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ndetse no Afrika y'Amajyepfo SADC iri kubera cyangwa se yari kubera muri Tanzania. Uyu mukuru w'igihugu rero cya Uganda yavuze ko iyi nama ari amahirwe akomeye yo gukemura ibibazo by'amakimbirane bimaze iminsi biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyakora ko ibyo bizashoboka binyuze mu biganiro hagati ya perezida Tshisekedi nabo bahanganye barimo umutwe wa M23 umaze igihe kinini wifuza kuganira na Tshisekedi ariko mu by'ukuri akawubera ibamba. Yagize ati icyo nasabye kuri iyi nama nuko perezida Tshisekedi akwiriye kuganira imbona nkubone nabo bafitanye ikibazo kuko kitugiraho ingaruka twese. Nta hantu heza hashobora gukemurirwa iki kibazo nko muri iyi nama. Nizeye ibiganiro byiza. Muri iyi nama perezida Tshisekedi wari watangaje ko azayitabira ntabwo yabashije kuhagera imbona nkubone ahubwo yakurikiye iyi nama mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mu gufungura iyi nama perezida wa Kenya William Ruto nawe muyobozi wa EAC muri uyu mwaka yari yavuze ko ibiganiro hagati y'impande zo zihanganye ari ingenzi cyane mu gukemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Cyakora inshuro nyinshi perezida Tshisekedi yakunze kwinangira ku ngingo yo kuganira n'umutwe wa M23 umaze kwigarurira umujyi wa Goma n'ibindi bice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo mu ntara ya za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Izo rero zari updates ibyavuzwe mu nama yari yahuje abakuru b'ibihugu ba EAC ndetse na SADC. Indi update nazo turaza kugenda tubagezaho ibyo abaperezida bagiye batandukanye bagiye batangaza ndetse n'imyanzuro yagiye ifatirwa muri iyi nama. Nge rero nari Mr. Joe nizere ko turaza gusubira mu yindi sango y'amakuru yacu ari imbere.